Pamirsa kewentenan pamikarya ring sektor pariwisata ngelimbak sawetara kalih koma 5%, sinarengan ring pengrauh wisatawan saniningcap selami kalih warsa pungkuran. Indike inucap kewedarang oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Kepanggih risampun matemu sareng Presiden Prabowo Subianto ring Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kaketus saking kantor berita antara Menteri Pariwisata Mausang, selain saking penyerapan tenaga kerja kuentenan tenaga kerja pariwisata, warsa kali-tali 4 kauningin sawetara selai yutan diri, ngelimbak kalih koma 5% sayang sareng warsa sedurung nyani, sane wantah sawetara 4%. Melarapan kahanan puniki, Widianti Putri Wardana Mastikayang, sektor pariwisata sida sayan becik pemarkin nyane, saha mawasana ring kuentenan produk domestik bruto PDB nasional. Anutin saking data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pariwisata ring Indonesia nyinahayang, tren positif indik pengrauh wisatawan. Pamekas ring kuartal kaping 4 warsa kali-tali 4 kuentenan wisatawan mancanegara Wisman kantos sawetara 3 yutan ngelimbak 10% sayang sareng periode sanipata ring warsa sedurung nyane. Lianan punika saking kanan wisatawan domestik kuentenan perjalanan wisata Nusantara ring kuartal kaping 4, warsane lintang kauningin sawetara satak yutan perjalanan nincap sawetara 13%, sayang sareng kuartal kaping 4 warsa kali-tali 13. Dados nyane akeh kuentenan perjalanan wisatawan Nusantara, kantos langkungan siki miliar perjalanan, nincap kalih likur% sayang sareng warsa sadurung nyane. Kahanan puniki kepasti kayang oleh Menpar Widianti, sektor pariwisata Presiden ngicenen wesanan sane becik ring baga perekonomian nasional, saha nangyang sayan akeh selah pekaryan ring galah sane cakirau. Bali Pos nguningayang.